whaifi sione nuni hapa. Tena wife tua himi iloa goe go Lloyd. Himi kwa Lloyd. Nou dit wat genau fasmasi kwa Victoria.
Mau. Pato pas-pasi mensione hapa, pe mo ka wifi, fika oloaki, makane svi. Mo ifi fika uani e klopo no wa. Mano. Fa fofa teunga. Tena ufaya tu ahimi koe old hundreds. Old hundreds. Mari moja himi goya. Paganisvi, all hundreds. Now deu ke masi ko Victoria.
pasi mga nasvi. Paswas mai kiai. Ifi mari koyo. Paula Loresio. Tau to e pasi. Wao si mai ki ka wifi. Fika tolu oeni. Kamu Paula Loresio. Tena whakahoko atu a himi koe deep harmony. Kwen au maasi kwen miti.
pas-pasi faz mai Paula Lolesia. No ka wish Maria Goini. Ilolahia tu ki he. Mau ke whakamaro hapi hoki. Ki Friday Island Bookshop. Pepe hoki sio mo i aonga financial services. Ko hanak mai hoki ni ngahi katoa ngatu mo ugo e tau ko e fetu tak mai lewa. Ke tau ofisi ka mau tokoni atu. Kau whai whikau, kau whai ako, kau ngau ngai office asi Tongatapu ni pe mo ngai od motu tahi. Fetu tak mai lewa he telefoni ua fitu walu ke ofisi. Pe ko fitu fa ni matol ta walu. Fitu fa ni matol ta walu. Pe ko fitu ni ma ono noan ni ma fa. Kia fia ma o te mau fia ke tokoni atu. O ku wawe whaingo fua pe toi whakaatoi whoki e mau whonga. Mana tu mo e pingi ko ia a ko skun Salote. O ku hoko le pe fok pe moia. Ma te o stuitui ngahi sais ko dope. Fitu tak mai le. Ki whanga pelo le go tupento tonu lando tonu ma o te ni e time ko dope. Ua fitu walu. Piko fitu fa ni ma tol ta walu. Fitu nima ono noa nima fa. Pe me e whare tohi ko e o tuanga o fa. Ngahi mea peke musika. Fitu tak kia na tol. Tungi kolonate. Tina uma watu. Se fes lutui. Pe mo ifi fika fa. I e klupu honoa. Malo se fesi. Pe maa tu me teunga koini. Tena o lak whakahau tu ai himi I loa ko ia ko e Cremont.
Kasi ko New Colonial March. New Colonial March. Kau pas-pasi mai mas mari ko yang ono kau tu sefes lutui te mo kau fi ka fa e grupo honoa kau pas-pasi mai na to mala sefesi Malfitu ponima, mihol formulat kun Salote. Kato ang ay pala sa ngahi ako Tongatapu ano tafido. From Aloha Friendly Island Bookshop. Bebe porque siya como ang financial services.
have in Jesus. And now hear me here. What a friend we have in Jesus. Nafas Masi ke Sons of the Brave.
pasi atu. Ifi whakaosia I tau kātonga I poni. Kawenga waka, te moifi maari ko ia I whasmasi ko Sons of the Brain. Maari au pito, malo kawenga, pa te whakawhofo mo te unga, malo atu ki he ngai mātua.